ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwabo. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Iyi nyamaswa niyo ihangayikishije abantu mu isi, cyane cyane abavuga ko bamaze kwizera Yesu. Banki nkuru y'u Rwanda BNR yatangiye igerageza ry'ifaranga koranabuhanga rizwi nka CBDC hagamijwe gusuzuma uko ryakoreshwa mu gihugu. Iri gerageza rije nyuma y'ubushakashatsi bwagaragaje ko CBDC ishobora guteza imbere urwego rw'imari rukagera kuri bose, ikanafasha kugabanya ikoreshwa rya cash mu gihugu. Ni inkuru kezwe na Placide Ngirinshuti. Banki nkuru y'u Rwanda igaragaza ko hari indi ntambwe imaze guterwa mu mushinga w'ifaranga rishya ry'ikoranabuhanga rya CBDC ariryo Central Bank Digital Currency. Kuri ubu BNR igaragaza ko yamaze gutangira igerageza ryayo. Iyo rero bavuze CBDC bakavuga digital ID, bakavuga Microchip, bakavuga politike mpuzamahanga, bakavuga ifaranga rimwe mpuzamahanga, bakavuga idini rimwe mpuzamahanga cyangwa mpuzamadini mpuzamyemerere, ndetse bakagaruka ku cyo bita